Лежи. Скажи, вот тебе. Да. Лежи, лежи, лежи. Лежи. Inilah momen tentara Ukraina disergap dan ditahan usai mobilnya menabrak pohon di Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 23 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara angkatan bersenjata Ukraina disergap, mobilnya ditembaki hingga berakhir kehilangan kendali dan menabrak pohon. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina mengalami luka parah. Pertolongan pertama diberikan kepada pengemudi yang terluka. Disebutkan Rusia, total 3 prajurit Ukraina ditangkap akibat bentrokan tersebut. Bagi mereka, perang di tanah kami telah berakhir, bahkan sebelum dimulai. Jelas narasi unggahan militer Rusia. Все, вон. Ложись, гондон. Скажи, вот тебе. Да. Лежи, лежи, лежи. Живой, блядь. Давай, давай, монгол. Бля, надо вытаскивать его. Давай, там в кустах еще третий был, бля. Проверь. Ну, сука, лежи нахуй, лежи, сука, издевайся, блядь, не хочешь, сука. Давай, давай, ползи быстрее, нахуй. Все, вон. Ложись, гондон. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.